Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Lakha Sirkep Amreng constituency arlo Patovia jo ada porphai baji sira achitim apor malok tomon ke thipar pik ajok ke ongdong hemrit kana hongdun Lakha Sirkep Amreng constituency jirikin dengka parlo voterang langso pisga rongkimi amekar Dominic Ronghang Ramsing Chinthong Awan Moses Terang Mirdolong pak amekar lapen ke ongdong a hemrit kana hongdun Lasikisung ke phodet abang phuatum Amreng constituency MSC Rina Terang pilapen KARBI ANGLONG Autonomous Council along kekhibo CEM aphan kerap ke pajir japhan choning ripon Tuwe bayi sirai beng apartemen the umat rurau le labang so hem kana ho nang ditum osomar la penang ditum areng thetum areng ge solution doma areng hubanga ansu se bibik klip ma thurtong thadet ma thang the pen hormu hortar ka luksan pine lasan dolama hormu tar luksan selang namba hem rurau chot na piri la chang phai le sang ta hu puna thu se bi ma hapan se ki bi ma sang banga chang bob la ta chikip ke la ni li la lo ni li tum bang so hem ge ki mi a pha asi bang so tuli ram nong hang apa ni li tum ka chuning ri ke la pu lo bang so hem ge ki mi a phan si ni li tum nang ram man tha pa si ni li tum na chuning ri lo tamon tuwe bai sireng beng patuwe bai sireng beng tamon thitang lo mal so he mar pongan ta pon lab lo pon dan mane rina terang pia pansini kita asap kirap longi mene sini kita nang sini ri den lo lap bendang mane sumar se adu dure la tamon thi uman la he mar duan ta tamon nang lucok lo madu sumar dai samer lo KARBI ANGLONG Autonomous Council kaparlo soil conservation asai kam lapen health and family welfare asai kamalong aron repen boreng ang hoi ke pekpon aputhak RTI claim bang phu potmo teron pen hemphuing tiatum KARBI ANGLONG Autonomous Council adon rialong chesong det aphi KARBI ANGLONG Autonomous Council pen thangnat alam kavedet ajok choche junje pen kachesok dengpon EM khonsing rong pilapen EM madhuria dhekial phukon anparta CEM tami laso kachesok RD enbon pedetlo Lasojok jangmi pori phai gora troxy arniki kanghupen woreng kachi palong bati KARBI ANGLONG Autonomous Council pen aning hangaling ki pita patum amen RTI activist potmoteron pen paklangpon labangso illegal appointment na putha ka song bodun dia de local de song kapre kampang song tapi non that social activists around the potmoteron representative to the town to pen in rapet ni troxy chokte tame KARBI ANGLONG Autonomous Council pen thangnat reply ave thangnat a response ave ningduk me pen chithrak tame me nilitum labangso department long illegal appointment do nilitum labangso progress bang kicheng lo kasi halabangso illegal appointment do ma abema pulitom ke proper documents do lapen labangso illegal appointment laki health and family welfare long det kolam gali KARBI ANGLONG or lo 30 department long kami illegal appointment do kulante lason kasi song mo youtube ding kon bomji kasi non hala 30 department khan mathirik japhan kodnat ni pen ke ini tum jongpo nang ji kasi hala bangso ki jongpo nang long hala bangso ki tarli balong ni tum hala bangso ki tarli bakut kilong da mate important pe non family and welfare department long ta ki chok ki thipik lo ki chok ki thipik lamang la lo alang litum advertisement dia tek pen akile alang appointment period both technical and non-technical post alang itum 16 post paklang ponik lo na itum lang ikta me ladak labang ke alang itum paklang pin abi dia lo masala pharmacist pen chehi go na pharmacist ong klang pon 1 post staff nurse ong klang pon 4 post health educator ong paklang pon 1 post ophthalmic assistant ong paklang pon 1 post radiographer ong paklang pon 1 post lab technician post ong paklang iklo 3 post lapen LD ong paklang iklo 3 post lapen surveillance worker ong paklang iklo 1 post tapos on taxi
storekeeper pulang da one post pak laik lo naik chokidar dong da one post pak laik lo apjon kondak pinang hala dong chujok dun det pen hala merit list pulang da pak lang ateng ke tampon pe det lo nang itum langi kami ladak long pharmacist purpose ke isi web tema bonsa kami ladak long cepak lang pon kala give appointment ki por get bang wan si ke lo sila nda pulo tang ke lagi supreme court order akhai konsing rong pi kam kan pamelo pati normal udam memelo konsing rong pi ke supreme court na emu ma pusi udam memelo ladak nang litung lang dami ka ang ton da akili sai de lapuan chot kali merit basis pen elang litung bidam kali nang litung kan la merit ali sompak lang iko merit list long sardili ladak long alang itu me deserving candidates lo tema konsa tami alang itu ke long pak bedo alang itu ke sardili terang ke number 4 iklo seta me alang lipan dipedet si komani binot chetri kuban si pigger lo binot chetri nang itu nang damik me sardili terang alang li marks ka score ke total 54 seta me total 54 iklo seta me alang itu KARBI jan mane lang flotsi alang litung ke komani atum phansi lapson mane abersi lowest marks score amani binoy chetri aphansi alang litung 53 marks phansi alang litung ke appointment ki kam la kuande kalilan non di litung aku staff nurse le lang dami klonan staff nurse from da kili lo tema bi apos ko plan kon ni staff nurse on the 4 bonsa dami ke pa appointment ki ke bang on the pi ke non lang dami ladak lo serial number appointment ki ke Alfonsa Lingyat, daughter of John Thomas, village Lekachan, post office and yes Tokmuka. Seta me Alfonsa Lingyat po banke marks banke 68 ra. Ladak pa na ke ang highest marks ke Jelina Hansipi banke 69. Seta me alang li Jelina Hansipi mas 69 na pipedet si Alfonsa Lingyat po si alang litung igrong lo mate partiality alang ito ning hanglet aling si kapson claim ke la pon chota kali ladak Nijumuni Sakya kalang li marks ka score ke 67 bon sata me ladak kun lapen aki ong dolan kunki disopi ke 67.5 marks olang li ka score bon sata me kunki disopi an pipedet si konsing rong pi ka choma thatu ke Nijumuni Sharma alang li phansi apusan si pi ke lapen ako dam kilo nan ilitom non health educator advertisement ka paklang ma ke one post seta mi apsi ibang ke bakdi ba se pi ke serial number 1 ke hada kong appointment ki pi thengtom rong pi lapen serial number 2 ke Nicholas Rajbongsi ko se pi ke bon seta mi itum nang nami lo lage top chok iglo la thengtom rong pi ke first merit list rong ta first ko si do iglo pot alang ni hada appointment first ko jang iglo pani kudama thai bi lo bon seta mi ladak long dopik lang Nicholson dong farban second dong se bi ko Nicholson nang itum lang dami lalang like last lo 16 number serial number 16 non dak long Nicholas Rajbongsi ko serial number 16 teta me dak long duik lo John Bosumotari Priya Boru Gaurav Deka lapen komane Basumotari lapen Rahul Rekhe Amarjit Be Vishal De Irish Teron P Bireshwar Hansi Pator Khancho Vikram Singh Hansi Prasenjit Tiso Marvelis Rong Harpi Venice Rong Harpi alang itu mal hai teman penungkuk si abersi hidupan mati serial number 16 Nicholas Rajbongsi masih appointment ki dia lapuan chot kalian non ini tuh lab technician advertisement ka paklang make ami bone lab technician mangi 2 kon sa kami apsi appointment ki bang ke bangi thom phan pi ke lo la bangi thom long ta ki long ta ke plak la puson tu ikok mate partiality la puson de ikok first bang ke kilong nang ji bek ke la dak long gobin rong phasi alang li long nang ko alang li ka score ke marks 25 marks ka score ke alang li 75 lo tema sera me hala tumhan la gobin rong phan pan nungkuk si komane bari e milik ta ho mane songja kiri ta ho la puson man si ke lo la ponde kali lo deserving candidates sang litum langi ta me gobin rong pha ta ho bor kiri te rang ta Kronsing teron tho jer dabrong pipi tho lisa terang pi alang liton pipi det si komane abersi gido Biswajit Sonwal serial number 8 mate lowest marks alang itu masih idam lihat lo mate la gobindong phar mala highest marks ka score mala idam de mate deserving candidates of candidate alang itu merit basis pele ki pidam lapugali to labange choi glo lenin inki katha to bang labange first position ki to appointment palong lo labange mix no seta me ladak no break lang ake hai kang jang terang asuki mate non
Deputy Chairman iglobon PNRD long Chairman alang li asupida chojokun no charte tera kong chojopi alang li ke 77 marks so setami alang li han pigedet si komani abiar si la tuman si pigrong lo serial number 1920 la pen serial number 1920 alang li tuman si pi kamrong lo dak long theklong si marks yong dum do charte tera kong chojopi serial rong pi Mirbon BP Rajmati Satnami tango Songja Kiling ho Raikom Kiri Kro do Bireshwar Hanse tango Jerda Prong BP tango Simon Ronghan do Elizabeth Kerong Pi tango Kriti Ing Tipi Minakshi Ting Tipi Abdu Timung Pi Marvelous Timung Pi Julie Timung Pi Tayap Ali Latumhan alang itumhan deserving candidates made highest marks score tumhan pidam tidak si lada abiar masih pi kerong komane 9 Mohan Singh Be komane Purnima Gogoi latumhan bottom saikia 32 leave 32 number serial number 32 lo si ek lo latumhan si pi kala atha deserving candidates made highest marks score tumhan ya pidam tidak la la poncho dalilang no surveillance mukarong tha merit basis lagi pidam ani ek tabe na post bang ke isi website me api bang ke ke sarizon itu sampai bukan sarizon api kibidam ke akile bang ke thoma post pi ke lo nasi ladak long ta merit basis la play ki pipon kali ladak long highest marks to la bang chok lo ang tong terong lo ngalang ni bang 76% lo ladak long ta appointment ang chalong no pamelo sala so abiar do iklang komane gotom ujio ta pranjit borat fitting ki pi mri gangka borat pesan kathajit Rompi dan Sonia Singh Nabi alang itu kan PPDF si kemana abiar kalian kumar serial number 10 apaan si piek dia lo na ponso dalilang kalian kumar bidasi hai tu masih number 4 hai tu masih pika harong di kiling lagi long untuk harong di hai tu masih abiar masih kalian convert hai tu masih serial number 10 atau masih piek dia lo akan PPDF si asih Lachit Hendik pun lagi tu, peklong di Lachit Hendik ke serial number 2. Sekarang me Mumidas ke serial number 1 orang ni marks ke score ke 76 lo, Lachit Hendik ke 75 lo. Sekarang me Mumidas ampan untuk si Lachit Hendik pan 75 marks atau masih, tapi son tinggi ground lo. Asi lakuan ber lo, apot bang ke, lakuan ber kali lang komani bang ku bang ke farmers ke registration number 17004. 17004 alang ni bangke komane Barkha Sharma komen si registration bile masih langga pulotan ke isi pharmacist kuno komane doctor kuno alang itu ke internship pula puson enang kok mane kilo ko yuki jon je kan alang itu me course tan nisan internship pula son enang kok internship tan dia tapi si alang itu me registration long ilata asal pharmacist council no sero me non ma alang registration lang internship claim ke si la penasam pharmacy Pharmacy Council of Registration Claim ke pin salang ni ke fake registration mane Barkha Sharma comment benci fake registration NC alang ni ke sakut palang langka pulang alang ni ke unqualified pharmacist pertama ko klasi lason medical department isi emergency department lang ke lapuson labs lapuson doi ko ke very thune me ke unqualified pharmacist mane ko lo blote ko mane adwai lapuson dudam mane kan tikin tabara lapuson doi ko ka klasi ko mane el future mane kisun lapuson doi ko ka lo je labang so kita ke totally illegal bola puan dia tak consing rong piko se gitu enjoy lo made alang di tada nong itu ngecerap tu na join ini si ini ne ta ding nong rap kan response ki la pe lili tu me imithang la chijin so me non dak yot spend ni marli to ma dulu alang ni tum ta tapi ka side ni ko se do wo ke se me la puson alang ni aplik ta arni arhi ni tu ma jupang khang la puson choti dun ka song side ding na ko lo la puan dia pian alang aplik nang hoi dia pian ni ta ini na ka ding nong rap kan la puson kham ko ni ta ni je dia la ba ni si era ni ta me Joint Coordination for Protection of Autonomy, Hihek Pen JCCPF and Prime Minister Narendra Modi, Loring Tepi Kivang Japuthang Perang Kyamai Kangipon. Prime Minister KARBI ANGLONG Kivangki Peace and Development Rally Aphansi Kivangji, Lapuson Amai Kedoke Aki Mialam Kalilo Pusi, JCCPF and Jongpon. Bonsam donangji pusi song trok atum lamdon chetok ponlu bonda AFSPA arona bangke KARBI ANGLONG arlo bithu koklake kroidonde puta jongponthu PM lam kaningje karjudunji aphan kror atangka kabadam pen KARBI akhe aphan kapanong abipin ke kosonsi jetodun boputa JCCPF pen arjupon Hempreg a Parman le PM Modi ke wangji kali lasi hempreg alam kali pulotangke kachitong dunji thang akenang sot aviputa JCCPF pen jongpon itu kabel lo bang ke jakong ya tak tangkap mahal pen pide bay
sakuri bakuri pen bai pen sikar pen khai pan inglong so khai pan bang ke pabang bulo no la pena pe ya pre li bang ta la BJP to bang sila tu cerberas lo ka to pon rak pen an to bang ke no ta dunai ma dunane ma hembre ka pabang kopi sigin ye ma memodam pidun jodi ba bahala da kopi ne pia ma phan kopi ne kapan je ka kopi ne ki do ma ave ma la ha pa da pachi ne pulo te la bang peace and development la pen unity bharamat la tum kya ba la baseless la se ka belo sor ba dunane kosi ni to ba ba ma Officially, ladak ko PPC kacari caloma mo kisuma katurama ko piathesi autonomous state ke hanan kokma lakap do kawe to pen allo officially ke damalam arjulom le lapen theom le biniar niata ili tum IMP tu non ki kibom abang pen jenglo apranga tum ditame alang litum officially ne laso 3 autonomous district pen sige banglo lapen nitum hada ka problem ke lahelo ulaso tok clear ko pia thesi ha ke cheng men ge ju tok pe mesi laso alo e pa lai son apan ipi pu litum arjong le penang jet ante parliament lo lom so ra thar lo la ninge do la bang le lam gali konania me lo ma meeting lo yong si ninge lo la le lam gali lage bang ache pe retang do nege May meeting along ke ningye bom nang ko ningye je te ada ke chok chile gula so la mang do la si la ke hang bom nang gula ke bang hala power lo ma do tung ke ningye bom bola so ke hang bom no ningkam kan lo ke hang bom po no no we ko an lo ke hang bom po la ke to war che pe kala na si non a teng aning ang thin la pen ke claim ke dam bulo te KARBI tung ke non owe ningkan thong kep kali non owe thong kep le hang sida la ke long li la ni li pini labang so may long di ning yeda Prime Minister of India KARBI Anglong during the long labang ipo ta so buda ele tu JCCPA ben enang kini yenang dia lang do kini yenang dia lang do labang ke itu tim ATP aswa really ATP do lada the objective of the rally la tu ko bangki ke peace and development really national peace unity and development really se jasamet sidame ke concentrate bangke la tu KARBI Anglong non peace one alang itu cip ko bang peace nona bang ke salang itu ke successful lo we need a comment to banane insurgency problem do aje big tendo lo seta 6 group itu militant insurgency la tumara bandel lo ekor pache top lo lasi peace abang ke non ke return aba hand in hand that development among tano do ke do bangke development dia ban isi atmosphere non dulu terus sekarang itu bangke langsung ke claim dia ban langsung ceparo kan dia ban si penabdik langsung ini bangke central bazar agong dari TV agong kolpo sekarang itu tegam long bangke jitu latest MOS to September aja keluar ke song trok aja tok MOS bangke dak menang an 6 schedule of han here meme isi kenahok isi theta diluting the existing 6 schedule autonomy or 6 schedule provision also constitution la ke pen isi here meme langsung dak menang close dak nang dulu particularly la bangke 2.3 la bangke isi here meme la bangke nongke bading open seat for general isi ke dia bantu open seat ya people ko nase 6 schedule la bangke aso provision ave dake open ni claim nahi bola masi lake exclusive for the his lake as a whole masi lake reserve lo like question masi avelo dake mane pan iponang lasi la dak bana si ka fere ni ba lasi dak la bangke kadeng no ra tum dak his tribe tum dak indigenous am arab tum la bang je don ko posila dak 2.3 ko si ken sat pondel ko si dak pe pon choklo
like a very detrimental to the existing 6 schedule provision. Here memero la banke. Lasi la banke mon on fee. Fees kalilo la solam tapensi mon on fee. Anso say politically see say turmoil but politically see kenodak ya tomon kijab jibang sila banke dulu. Like a dangerous law non existing law. It's type of one indigenous to one bank is dangerous law. Nasi to go about to bank la so piece of bank. This is not permanent. Rather you are creating another controversy. But creating another problem. La bank punora putora ko andulan mukhi putot kache sobia fancy like to war ka selam to soni le puda. La ben development to superficial. How development kali development mereka do wale colong penai juno penai rengo penai kijuna lang kam tijira lang juno nai hemrit kado beta one our side on opportunity do nai kecele man tour pa meka nai basic school primary level ke tu pura to nai noli tu data noi ke Kejriwal model of development ini laba ke muni ratu bange rada tu nabe thur formula sonji dolo very attractive to the Kejriwal model of development. But education but one ini connect ke forward one ke pangta sirabe pini itu dak bang ke education scenario ta worse to mane back to worse uncontrolled all that education banda thang akela avelo tase without education to sana no development do education no bode bole tu report ekpo development do ta education mata people ke as a whole bank ni tu budang ye bank non development ke too much corrupted, too much nepotism, too much favoritism, only elite section. Only elite section, only rolling to IEM sema apurial tum bere ke madul sakuri lo. Sakuri pinia bank ke jor ke nam, on ma tata piun. Ini la son tek long. Ahok development no la bank. Countries your development no. La trompo bank zero tolerance on corruption. Nikah perawan pulo. Event tera teacher tumanda bang chief minister pulo toka ni dia ke hoise. Te guardian long toka dia ke hoise. Okomo Montobisho Sarma itu telole ko homo jitu korise.